पहले। जो गए हैं Okey, bagikan. Aceh punya barang. Okey. Aceh. Okey, Bu. Jom Malaysia dulu.
Gampang eh. Semangat, semangat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahi berdoa nonton. Takbir aja, semangat. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. Aceh bala, Aceh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya. Okey. Semangat, semangat. Ujung pak dia. Aceh mereka bu. Aceh hanya lockdown. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Merdeka. Okey. Ya. Ha. Ya. 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 Ha. 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 Ya. Okey. Say. Beres. Ane muda Aceh bu. Ane muda Aceh. Say. Ha. 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 Geng.
Ini pedawa menuju Perlak. Say, ha, 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 ya. Akbar. Allahu Akbar. Habis kaya. Mana yang bawa cewek pun, mana yang bawa cewek. Mana yang mencewek, mana mencewek. Untuk wadah yang mandu. Untuk wadah yang mandu, tapi beda aja. Untuk wadah, untuk wadah. Untuk pemuda-pemuda Islam tu. Di Aceh. Aceh Timur Perlak. Allahu Akbar. Allah. Allahu Akbar. Walillah.
Okey. Terus dibagikan, hadirkan bersama kami melakukan takbir lebaran Idul Fitri. Bagikan ya.